Juče sam ronio od 3 ujutru do 6 navečer. Zaronim u Slatni, išao sam skroz do Splita, iz Splita opalim za Brač, iz Brača se vratim za Slatne. Juče ujutru utri kad sam ronio se meni 3-4 debela sata, smo i ja dolje na dubinu 30 metara, ja naiđo 4 ribe, karte, jubele, peškiri, sokovrata. Aj prođem ja njih da one mene ne vide, da je ne preplašio, roni, naiđem vam, ima gore između Splita i Brača, ima dolje semafor, ne radi. Tu i kad me ne zgaše, oni morski konji, sunj stjebem, on galopira, idu 200 na sat, imaju konji po 180-200 kila, morski konji veliki. Aj prođem s ja tog semafora, goni, rujem ja fešta, neka zemlja gori, ja tamo kad rakovi prave svadbu, imaju rakov po 70 kila, svadba je iskupila 400-500 rakova, tu nisam smio prilaziti, rekao ako me pođu, ako me lape oni svojim kleštima, nema me volaniđe, ima da me raskajše. Roni, nema čovječe, već moram odmoriti, sjedem ja na neki kamen, ja ovako gore pogledat, sjedem. Ima puno brodova, i to treba, oni ogromni brodovi imaju lise prečnika po 70 metara, to su oni tanker, oni veliki. Ovdje dođem, izronim u 7 navečer, lijepo me pluća bole, evo danas prsa me bole, ti kaš šta ti je, bole me prsa, brate, puno sam ronio.